U zemlji Srbiji ima jedno teško pitanje. Kuda ide srednje stručno obrazovanje? Na njega pokušava da odgovori Milan Jeftić, član glavnog odbora Unije. Dragi kolege, kada mi je predsjedništvo Unije predložilo da govorimo o srednjem stručnom obrazovanju i problemima u njemu, ja sam se malo plašio da neću biti u stanju o tome puno da pričam. Međutim, tema se otvorila i sada mislim da imam dosta malo vremena da o tome govorim. O tome kako treba da izgleda srednje stručno obrazovanje, nedavno smo čuli mišljenje ministra u našoj vladi, Mlađana Dinkića. On smatra da u stručnim školama praktična nastava treba da čini 70% gradiva. Njemu se čini da i čitav proces obrazovanja i formiranja kompletnih ličnosti treba da se pretvori neki edukativni instant paket, neku vrstu kursa. Sećate se kakve smo imali na radničkim univerzitetima. On je taj svoj stav izneo u nekoliko rečenica, a verovatno je da će tih nekoliko rečenica imati više uticaja nego 1000 stručnih seminara, 1000 stručnih i naučnih radova. Smatramo da je potrebno da zaustavite opasno eksperimentisanje u srednjim stručnim školama. Strategija obrazovanja u Srbiji ne postoji, ali zato je urađen nacrt reforme srednje stručnog obrazovanja. Ispisane su tone i tone papira na tu temu, potrošen je novac, potrošeno je vreme. Međutim, niko od nas ne zna kako u stvari treba da izgleda ta reformisana srednja stručna škola. Delimično možemo vidjeti kako će izgledati kroz realizaciju projekta pilot odeljenja, međutim, kako to izgleda možemo da vidimo. Ta odeljenja uglavnom predstavljaju promašaj. Oni degradiraju obrazovni nivo, postignuti obrazovni nivo i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu. Danas srednje stručne škole pohađa 80% ili 80% đaka u Srbiji i one su vrlo često mnogo atraktivnije nego što su i same gimnazije, pre svega zbog apsolutne prohodnosti koje one sada posjeduju. Od srednjih stručnih škola se zahteva i fleksibilnost i prilagodljivost prema tržištu. To se naročito traži prilikom uvođenja novih profila. Međutim, naše Ministarstvo prosvete i prosvetne vlasti uopšte ne pokazuju nikakvu fleksibilnost, već su naprotiv veoma krute. Krute su prilikom primjene pravilnika o vrsti stručne spreme, pa to znači da je škola prinuđena jednoga da primi na posao, drugoga da otpusti. Složit ćemo se svi da je to veoma teško, veoma složeno, nepraktično. Ovakvo zamišljena reforma srednjih stručnih škola bi mogla značiti ogromne tehnološke viškove u tim školama. Naravno, mi imamo prilike da vidimo da za te ljude nema nikakve brige, da ne postoji nikakav socijalni program, ne postoji nikakav plan šta dalje. Kako to izgleda? Mene to najviše podsjeća na onu čuvenu već fudbalsku loptu džabulani. Znate, sa posljednjeg svetskog prvenstva kažu da kad je šutnete, ne znate ni sami gde će da ode. Mi iz Unije smatramo da tome treba da se suprotstavimo jer nema ko drugi.